Khairwit ke Iran ban bom ya kawe ke chat kit umpniang ke bayaj beany na ke Strait of Hormuz. Klaim ke jingtip jong ke Iran. Ha ka ba ke Iran mentak la pentip ba ka kang kedep ya ke Strait of Hormuz. Bar kla sya banyaj tang ya ke chat kit umpniang jong ki kato ka neteli kiri ki badon jinga dai bat ke Iran. Ngelaj no tang ya ki badai ki nongsyun jong ke Iran ba kamsya ba kenyaj ling ba ke Strait of Hormuz. Kam tame ki jhat kit umpniang jong kari Israel bat kari Amerika. Kat ba kat kum ki kubor ki balami menta ka sngi thoding laong ba moj ta ba Khamenei ula kentaj ba kandon ke jinga kren Yasuk bat kari Amerika. Ba ka Iran kla kamru ba kam padon ya kata ke jingduna tirthma bar kadang biang bandia kunthma persya ke Israel bat ke Amerika. Ki kubor kila kamru patang shibenta na ki lai benta bagi namding jong ki Iran glesya penjodno hak jing ter airstrike jong ki Israel bat ke Amerika. Henry ki kubor kila kam ki kubor jong ki Iran kila kam ba ki namding jong ki Iran ki bela buri ki krem ki dang bun belai. Wat hap deng ke jinga ter namding jan man ka sngi bat keri Israel na du belas dang ka thma ka ar papratri ke rempang ar hajar ar pohonriu. Kad bak sipa jengkri Israel la yoban pen kolonia pelangru sayau deputy intelligence chief jong sipa du Rio jong ke Iran kata yau General Benam Resai ubala kolonia pelangru bad Ali Reza tang Siri nang tagi kubor kila kam bak Amerika kala pen kre ya kumba sipa jarngut ki sipa rengkeu. Bat yole se kene ke jingpen kre jong ke Amerika ke Pentagon ke deiru ban yok keni ya ke Kar Island. Ha ke ba ke Iran mentak la pen klanya ke sipai ha Kar Island kin tup ki bom ki ba klany bor ban pen abshirip. Ki air defense system ki sipai rengkeu ban pen kre la da jaba ke Amerika ke sedang ban kurup ya ke Kar Island. Kad ba ke ba kendit mentak ke dei ba Prime Minister ba mensua ke Israel kata Bennett ula ong baka Israel kam don jing job thma hangno hangnaru bat ka sarkar kam tip kumno ka job thma bat ka sarkar kam tip kumno ban job thma kane kade ke jing kren persya jong Bennett badai Prime Minister pa mensua jong kri Israel ya ka sarkar ka menta nang taki khobor kla kamru bak sipa jong kri Amerika ka don ha Middle East kla phedno naki airways naki tem sipai bat kla rit dengan haki hotel kiba per ha Middle East. Namar baki Iran kla terna pang yagi ketem sipa jong ke Amerika ha Middle East. Bat menta ki Iran kla maham lupa pakan sakrwit napang wat ki hotel kiba sa dak sipa jong ke Amerika. Namar ki Iran kla syunting yagi sipa jong utrom. Bat ki Iran kla berngemru bakala bar krwit no yak internet kabel ki bala penon kam leng baka Strait of Hormuz bat leng baka Red Sea. Bat lada ke Iran kan le saya kane kan de ke jingdu nong ka bokraw ya bun teli kiri. Ya kilat ajing tip bat kan saktaru wat ya jingdu nong ka bokraw bun teli kiri. Ki ba penon kam leng baka kilat ajing tip kata ka communication ki ba penon kam ya ki internet kabel siapo durio syatrai durio ka Strait of Hormuz bat Red Sea. Kad ba ke Israel klam maham ke Iran menta balada ke Iran kadang yapteng ban bom namding ke jeka pajba kum taru ke Israel kan sakrwi dikiwe pat ke jaka jo ke Iran warla kimhap haka target bala temu da ke Israel kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat tongan ape kiwe pat ke kubor ke bandang wan blesbu